O le kulafongo Faigāpālota e final decision o le electoral court. I le pio whamsiongo ho ia criminal ho ia ia a la menino atu la folo Faigāpālota. O decision e whai le electoral court e final. Lua. A wale lola whaleaka e lua he whaafe mongu. Ia ngosai maisi suak whaleaka lua. Wale lola whaleaka lua. Whaleaka lua. O lola whaleaka lua whase lau, o whaafe walu sa lau whiku koro. Whaafe walu sa lau whiku koro. Ia ko ese oe mai le se lau markasi, iwa se lau markasi. O inga pe iwa fia. Iwa lima. A le lola nga whaleaka. Whaafe walu sa lau whiku koro. Ia ngai kakanga wale Pālota. Wale whaingo isi kumaro Pālota. O le pre-polling, e whakawhaikaua I la sungafua, ke me kalai Faigāpālota official camp. O le special vote for, whakawhaikaua I la sungafua. Wawa ia Pālota ia whaikau I la swhaleili, o Pālota le tūmalo. Nang kua whai lua pusa I kongo kale Pālota. Pālota le tūmalo, pa Pālota kaka le special vote. Kaka whai ese me Pālota ai. O Pālota langa, I uma kukongo te kusisio, kukongo le o le asko ngai, I le valu tae e kalage ia pusalanga special vote. Ai sok foi le, sok I kumaro, ai whakalai ma ke kusi. I le vai aso le whai le official camp. Ia, o le whaukuanga le whemai ia le sa whaukuanga. Pawal mea o kako preliminary count le whai la swhaleili. Pawal mea ia mangkua le I whai kau special vote, ma pre-polling vote. Ia. Sei mang whai kau Pālota le so. Le so lima. Vai aso ako whai ei le ngaluenga le o le official camp. Ele se ngaluenga whai ngofia. I kumaro ke kele aia. Ko ki a kasi le aso ako whai kau le Pālota. Ele whai ngofia ngaluenga. Ia, whai kāua le whinanga, kalonga se mea kaunti kilo ia, pēr te review ka kulafonga, kāua le whinanga runga pā. Ia, kaua le disadvantage o le kaimine. Wai whaingo li riura Pālota I se fulu kausang. E langi pa election happen mai luma. Ure whaingo transfers. O ngā lewa local mea whākoe whainga ngai se fulu kausang.
Kau tinggal Australia sedikit kok ya mah. Oleh pula fongo fok wa fa suiva leng fa palo ko luo le la fa palo ko yu fa pula fongo le ai ka u le me ka ngo me e ki ki al pula fongo fok ole procedure e mo lo official account o official account ko fa ka ba ko apa ko inga fa ile ile sfalengi fa po la mo special book era fa ka sa mo prepole ya mo lo le total vote le a tanga ka tsukava e mo lo le fa ka mo le pa loka ya la ko le so tsulunga o le so mo fua e returne ma ko me ko le riti le al maro ma ko nga mai polo inga le al maro fa ko mai ko Komesina le so le fa nga paro ka so iba activate lo le pula fongo le fa nga paro dua ke sui le ya mai activities e fa ki ngoyo ma ke ni so ko ho la pula fongo le ye le melo lo official account ma ki le mi ka e ko fa ka uma paro ko inga fa le sfalidi vai ali se feita se para kalau uma fábrica perfeita uma e na firma ni no langa no firma so ole official result aí e uma lo feita uma na sobima de uma feita uma na sobima fa e uma feita uma sobima eu lá com result lunga no Facebook mama come ole fa fu inga ole ritire al malo e ki kleinga o simi le o tili alo ia not me o kula fonga ai va kwa Komesina results ia palo ka le ai ia au ki ho la ku ka le pat le a main declaration alo ia o le au mamago mago ele se la sing mela le va kwa ma ku ngalas la so fali malas fali le kawan i umil po ya mo wa kwa ngol kaya la skoga ini isira ta mo nga madam mele la abela so ngol mago apa ya dia sesuatu macam ni sama dengan lain lain sudah iya akhir tu betul tahu mana saya ikut dua kali dia yang tak mungkin bisa dalam perfect ya kalau ngi officer fu le ya keling ka mai ka ipu mai ya sifia fo ia famsungonga nga umatune nga kwa fa mangingo mai ai le famsungonga interpreting le kulafongo le 10% e ongo o le fisili mai kai mi activate le fo nga mai le unga famsungonga fa kwa activate pe a certain le winga nga u le ai man famsungonga fo ye muri mai wakilia uma kwa activate lo 10%. Ya fa ye le acordo. Ele que ka que o fungal man manga ngatu ele ako lo ngo yak ele activating ai ale ako yang sakal kali lagi sin mai lewa mau kingo ho yang fam sungonga mun mat yang ngala wa mai ale le ako activate lo fa ako ile ngel pa fe ako lo
Sauli, tanga ba? Ya, dia lah senda kuli email. Ayah fiamong ku, ele aku seluar fi. Ele mafera aku kalsang mai. Ya, uri ilo longa lo hisai ya inga. Ele yang ava ais ngaka yang kalsang mai. Ngada fiamong tu pa, dia se mau senda ku ngai mali. Email the actual number. Amulmut, eu boxe número se. Ya oya inga ku la fongo ka ong su lima kalsang nga ilunga. Kakahulile ia manga o whapito soifua. E au whira makaka e kea inga kangakanga. Kakamahua makaka. E mana o whapito. E whapenga hui ngaka essential services. Essential hui e kipe hui e lupu whawhiku aso vai aso. E ia ele o fiso leo i nge mu. O i sua, o i le IPC. O whale mai. Au nganga ngā malai wālele. O le wafu. Manga ya usawa imelisi lok ile la vea ya manga ya malo ke au ka forma ku ya fa ngol si ba ngale ai alela mo senda kule actual number amul mo fa si ko keli ola mai le Pacific Island Forum pe ko ongo ela o mai le ya su ya UN ya ka ko le yesu ya Australia ko sufuru la ko ya o penga hu New Zealand ko fala ko ye fo ma observer mai le university mai o Tasmania he's an academic le observers manga le u men ma to fisa e se mai la ka ko media process ya ba ku ya to Right. It's a car for another observer. So, yeah, only mata ki tiro fatu no ngale office of Faigāpālota. E ki tiro macro process, ki tiro po fatino metal fe ngai fale Faigāpālota. Ko nga metal fe ngai hu ye fa ngofina access ka ngaka. Ya e se ram fu le mo ka fu ye ba ku wheelchair. Po le me ngo foi ka pa me nga e tiro ia ma fai melo la ko feedback ya mako ki tiro fai solo con mako process pe ki lia le e ye me fa ngumi o ia me malanga di poki mai observers ya fa le ia mako foi nga go ko ba nga na ki tiro foi po le fai no le compartment e ka fa lang pa lo me ka nga fa di lo le ka nga lo le si le mera fa ki ngol paro pare o meu manga ki kilo ye yeah 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 ole Carol fa ala ke lese lagna ku farola ile ku pon en mako vai ku fa umaka ko mala ile ku fa umai ya umarol nga ya pawanga ka kuai mai ya boleh so ku pon ai kau mala ya tin nga ku fa mai ku pon ni anga imi pung ta fa boleh fi pung fa Ele se dá para. Aí se for o afe, aí o afe le ska. O kura fo. Ia, a o lesi sili mo la kule. Fa fa ken. O le ai ba ngolu ngai ga ko fo ia mo ko le aso se ga fo so kam. O ko fo ile kali. O le au ko po se ko fo ia ngai me. Le pa sa ga do pom. Pa wa kura fo i sa ko po se ko pe pa lo. Ada apa ngopo sila kisu mai ka ko ko o le secrecy a menyo paloka e le mfanga po se pe paloka e fa anga po mamau mai ku sa wa ka po mai le fa ka paloka me fa pena ai ka la ka mo ka ge mo ko vai so ako le fa ka e ka lai ka ko special vote la su ko ngai e hun ko wa fio mai kilo ye
Ngā fo ngā ruanga. Tai. Iya. E Samoa ia. Ia. E fa cases. Lua ngaua balas. Si lua lau fa kasolo. Iya. 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 Ole processual nomination nga kaliat. E kapale recent police report. O police report. So ngaka convict le ko. E la ko man mele la lo le pokyo lo fiso le. O Tuiafelolo Faigāpālota. Fa pio se mena tupu lalu kau sanga kaluai mai le solo nomination. You are still eligible. I happen no se me ko le valu. Malu kau sanga mai le kai mi faulelo nomination alo ngai kua. Se morianga na convict ai oi. Ia ma le punishment e fa kau sanga le fa pui. E anga irunga. Ia e le whainga e ran paroka. Manga ngā wa happen I kua ko le valu kau sanga. O mang servelo kua. O Tuiafelolo ngā le temne. I luma. Lalu ngalau sana ngaluma merbakau sana. Prefer kua ko dalkau sana. 9 years, 10 years. Aduh. Kalau happen lagi. Yeah. Leak. O meka o statutory declaration alo Tuiafelolo mo kau konga fa Tuiafelolo. Lalo Tuiafelolo Faigāpālota. E fai umai lumolo ia. Ora, o Feiloa'iga ia ngā mafua inga happen me ia. E whakau ko ai makai e whamaungir monka. Whakau ko e sui kau wā e whaianga monka. Whakau ko e marwhai au e whai monka ngā whalok. O mea umanga, e sengi lumolo ia. A mailo ia mako, all we do is check for comply. Wa whakingo umale statutory declaration e wa sagi e malo ia pi e malang step. Tau wali checking ang mako ofisa e whai pa, wali siaki ngā for compliance. Wali siaki yaso hoi. Selama ko wasol kau sanga for 3 consecutive years. Kau ngai kingo ko no Samoa. O me umai e kasangi mai ko. Me umai fai lumolo ia. Mongkanga whale loko, mongkanga whale mo. Saingei makai e whamaungia mongkanga. Saingei mal sui kau wā. Saingei mal pura ngu e whamaungia mongkanga. Saingei mal whai au whamaungia mongkanga loko. Ia. O hai le whamau. Le whamaungia ko nga sangi lumolo ia. Kau mo ria makakanga. Ia nga. Ya ngau mai la ya wola fa la kosu asu fa mo lo fisa komesina pa la komesina na fa na ko ki vai nga fa sai nga komesina fa ka lo fa pu le ka manguia lo fa mo ya un mai fo ko ko sto i komesina ko se me fo nga la ki review nga ku la fon ka bam pa sa do la lo ya mala ku ya ngo sa ni mo lo ya ai le pa fo komesina vai le fa ya lu mo fa ka ko ka fa ku la fon
Ya, o tulafono na. Ya, o le whafkai. Ka koe whiwai foi, le ka whiwai pēr. Kia rau vaso lea, le ua whama ka kalungo. Va, mai la songa fua e kau la swaleile. Ia la sko ngai, afio mai makamaka e ka valu. Ia wa makamaka ngaluenga e kalai e kaku special booth. Special polling booth. E kalai masoki vanga. Ele ka kosi sila ia i ngaluenga waile. Ele le kiki ngaluenga nga. Mangu ia kele ngaluenga nga yasu. Pasai.